Oh. Ovuleta change moma kumana dhoga. Nitie design moro maler go mani sama chal kama gi weather ni aseluoka on Tuesday. To koth chwe makoyo ng'ich talera chal kama. Emiyudo ka ng'ato luongore ni mali safi. Mato kumali ma original ma ng'ato nyarado go de gweng ka. Sani po So kitu mwenye mdu bwana, hiyo kwanza first of all kitu yenye unafanya kapu hiyo simu iko kwa mtu mkono mbaya. Nyang'anye hiyo simu. Ndio bonga na jalas basi. Jalas. An jalash. Onyulo wacho ni buru no ni elwedo marach, mauru nyathino simu hiyo simu iko kwa simu kuso simu. Bani wachango ya. Kata kidogo. Iwacho simu. Wanadonga ngisi ni simu ni elwedo marach. Tukini wacho ni simu. Ngacha ni hiyo simu iko kwa mkono mbaya. Simu. Donge magacho ni simu no. Toyawa. Bwana iwacho dhok mane. Awacho dhok mane. Simu. Dhok mane na. One iwacho ni hiyo simu nade. Toke mabe. Ilo kudio ria. Makita ngoma bleach gi. Bleach ngoni. Makita kulepi bwana. Toka pona leko. Don't jokes. Atibango. Iko anyango. Toka tuwe bana. Bana makita ngoma wakale kama ke bwana. To imeleri ni ngatu da kuoe. Do sikurutu. Ele do sikurutu. Sweta natana ngene ya kumari. Bana masweta mane juzi na umi amana last year. Ana okadwaro wake. Ambo. Okawuondi. Kwana ngoma nete mene yoro mena winjo nilibonga melije. Sindio na waso cheki. Mudu hivi muki nikani simpoka na ngada bwana. Bwana po. Hello, ndio nasemaje? Okay. So wakikuja waine. Maybe giba. So iwekwe ya watu watatu. Bueno. Sawa. Okay. Mano dime. Iwacho ni dosi na wacho ni nitie job moro yore. Mano dosi ni mane ulipogo do mbaga cha. Mi wacho ni wach simu. Simu mane? Dongi go simu maro ka. Bwana imbe kai ni weche niti wacho bwana. Mpaka simu mane. Idonjo nango. Bwana donjo nango. Idonjo ka nango, idonjo kigo simu. Apeji, ango misangasa kama no ovulate by the way. Nini mbaya na wewe? Uko na stories manze ati ni intite kibire besi biro kiler. Ibiro. Maji ni muhimu manze. Unajua lazima uoge. Angeo nyaka na kit status moro na neno kicheko. Tadi makata ngoma ni kit status. Banite masa mori leto riga down. Mane. Ogik mikete picha migo kiketo kamae. Mago gesweta. Gija kasi buko nende koni weather for to testimony. Nike macha lebo. Macha sweta dosi. The weather for to inyonge girlfriend. Ango me complain. Okay ninde dosi na mo wacho ni en gi kapson moro dwa oroko kanyo. Message moro dwa oroko kanyo. Kono ore simbi gi picha ni. Dong sweta no to aja no ngisana na wak dichiel. Go mana picha. Na dwa posto ago nyithindo moko. Bwana utu nene nade. Bate lebo. Kete status. Bwana simbi picha no kene. An kono melie mulunga kona ni bine onyulo, no nyulo ndiko nini. No nyulo be ndiko kawuono kesongo ni weather for to ni. Nikech weather change. Minyo ni majuen winter. Wacha sina huko na simu. Mimi leo acha nini? Wewe na murido sini kucho bwana. Mimi sio winter. Mimi leo acha nanga. Ni gupita. Kodua, yo dwara ngoni. Okongola sasa ni nyaka 200. Manako? Okunungisa na horo ne daf moro oji kladi go malesa. Ine no sweta manyicho lwako mar queen no. Michi neno. Mano bado ngani mananyone. Bana.
Aya sweta ma reflector mar king na mano nyiew. Arani kik beni anim ima chidosi ni gik moko nikelo ne meli. Ko be ofweny. Tibiro yie. Chidosi na mane? Kuso chidosi na to no wacho ni monda kau giga dha usin. Kose kwalo lep Salim. Gik mage? Salim jatiju. Kwalo lepe. Salim mane? Matiyo no. Bwana ovleti ni weche internet ka. Ase tap the screen mase. Bwana penyi ni live account na magi tangogi ngiti minade. Angu mitiyo account, okilo gina account. Done cha kweli ni gola account ni simba to kiwinji. Poka yudo simu idwa na tim na. Ani chindaga mama nyowa. Ati chindage manyowa. Awuondi. No comment. Awinyo no comment video moro. Bwana kare ngato chiki wagaka. Kama wantien. Tukeria ni, nasingi do sinane na waka kare gine. Neno chalo neno waka he. CCTV. Donga ngisi doani mama koka content. Sani ma post ka gigo. Kwani poki follow kurutu? Afolo na dhiko kanye. Bwana manto pacha teni madam nade. Dongo ni negi ma post. Video sinawacho ni ade. Ni wangni kage dhi dala. Nito anto kadhi. An madhi donga nito. Kuro tumeduong chodong elweta bwana. Koro bwana wudu. To nang'eyo ni nitie chieng' moro mabiro luokora bath tab cha. Wudu sinabiro dek bwana. To dwaro nini? Wije nyako bwana wije message do. Wudu sinadwaro nini? Dwaro ng'ama nyami advice. Siambo. Ila December, ubiro December. Ati ngini sana onge time. Nochwanyore gi dem ne. Koro wacho ni nyako no suspect noneno nyako moro chini ya macho menade. Oh, macho. No nene ga ngot tiang. Koro nini nyako no dai ni koro odwa end relationship. To nyako no se date for. Okay, nyako ni chalo nade ni gidai wi. Akia Tango mamiyo dai. Oliedo kata. Tango mamiyo dai. Mano ke reason why? Mane why mokuongo? Don't reason ni ose date nyako no for 77 years. Hey. Bunge nyitenda kana adiara hiyo. Wako na watoto wawili nyako giwuoyi. Koro watu gima late ne koparo ni koro nyitenda ge bana dwa miyo gi end relationship bwana. Yani okay, anto bicho niyo chulo ngama advice ne. Domo wacho ni no dwa na advice takone ni anta paro ni mano top class. I'm above that. Mano dwa runyulo. Manze we, wacheni hiyo fala, I'm above that by the way. Bana in life. Tuma hiyo pesa. Mana we jomoko na mago friends kama kanyo na get drinks moko. Tugini magio, na gitu giro pesa kusinimio. Ano? Ngami. Okay, yana masponsa nyako mauza kama ndase. Kare go nyisa biz money. Ani masponsa nyoro mingi. Nyisa biz migo na nisimo bwana. Biz money. Gimana nyisi nani bine biz money sine nini? Mikasa ne malichi kendo chaka kungu niye base. Macha to bemana biz mabende macha to biz. Okay, let's start. Okay, wale mnigech manogi manyaka let me monde kapoe. Father in the love you so that we go over the future. Say thank you and discuss with us. Presence and present. Mano aselungu nyasai. Nyakilungu nyasai ni wapresent. Wachi dok manya sai winjo bwana. Mas struggle gi kisungu for no reason. Bro miyo message okchop maber dala. Nyasai bende nyaki kisungu seche moko. Kwani biro ng'ina ni somo. Ini paro ni nyasai. Fadheni biro ng'ina ni somo. Okusamere bidu kibiro ng'ini hello my parents. Karamtera wala. Okay, this. So and juice pena moko be. Daka matinto haya bwana. Ugocho na yimo. Hello. Yeah, bye. Neidum karanga. Ne solva lovra salava ka se saturday. Reskalia. Isbis piano for the first isbis. Oh, isbis. Bis. Lisbis. Koda nini somo India. Mbali luongo ba. Tele kami mwege simu. Post kidogo.
Na wewe mano nini? Inyara. Ai okimora nini sumu India ni bwana ito. Manok nani? Is a businessman. Ma friend na okay abro de kayongi kaniongi gimidwa nyisa nitaenda. Mago friends gama wadwa timo go bizgo manose chika nyaka pesa. Wala chakra chakane pap mande kusipina mabe angeni manyiso gini yande. Bwana ano kadwa pesa more than 100,000 hivi ningejana kusipe nadi. Bwana je di by the way group bwana. Tukuje de. Gol ngat mana dek no. Wadong jade. Wabe dia kanya pesa mawane mwaloso kendo masana kwa luambo wangu ni yeni. Jam pesa. Gole mande. Sawa nimetoa luambo. 100 million. Hiyo. Kuru pesa ni pesa na usichupo. Hivi omekanye. Ane mate. What nan mate? Kuru tip. And pesa ni 100 million. Are you sure? Nicolas, are you sure about Nicolas Odhiambo? Gilunga nginyinga ID. Nicolas Odhiambo. 100 million Kenya shillings. Only. Check. O wachi nakabe Mombasa hiyo. Kole ndio mo pesa. Koro ni machanda hata cash mosa wele bwana in euros kama koro de wa yome bas. Koro adwa chopo kanade egima penyora. Tawacho ne ya no. Kik ngato ko wani ke ko dhi yare yo. That's a waste of time. Samaro be kata fair. Koro mana fair maji ariyo. Adwa mana 1500 mondo timanade. Mondi ukowa nikachima cha pesa mang'eny bwana ukowa gibege madongo udufuni na bege karaka gimsuti ke smoker deck kata ngwen ukowa godo umexwa ni 100 million imea 1500 sani ani mami pesa kugari idhio mo apenji kidhio mo 100 million bwana kidage monda holi uniti wacha bwana ungetiende jogo moro minyalo konako ungetiende jogo chandre gi manyo nwa pesa mapesa yudna bwana monde nyaka million mia. Oh kinyalo ka gi story mofuogo inene iko nonga luoko mandugu unu mane jengcha man kino dango chonye sana bwana wala kwa dada ina ngama nungi siri cheja no luoka jeng birthday ina to kidonje party kidum ndawa malicha dongunu manu dum niko ra wuogi ni myself ceremony onge kiani kana to into ni dum nango ni chikorie party nango ni donjo ni dum karanga kichikori anawacho ni dum karanga anawacho ni dum karanga no kawacho ni dum ni nei ni somo kiki gikon line mo maji chat gima lovers gi bata gimpenzi gi tiwacha ni onge friends by the way nitumie hiyo picha na ni wewe mantini ngifio hey my dear inyalo tio mataya kidogo tu anayo nitumie hiyo picha please inyake telegram bana wanu wadich so muna duaje ana bwego joyu ngama bana unyulo simone kana an gona tiyo go maber inyaka ni ka usimba ni simane anangisi ni singa na sling mia uchie ndi adiro ko ni 600 ni end month kadozi na uchula dongo dozi na bilo dala to mana kimia pesa no kimia pesa no pesa no kadwa pesa mawelo re ndikina check mana kende kona check indi ndiko na check nye katek ta check no bounce a bounce go mokongo simoni anyalo kao nikech dongo ngeti na uso simo gani ongeti dong na uso wacha yo fala ni Neymar hello yes my dear yes ya bonga na jalas kone na si jalas anjalash kone na ati pesa kwana penji ninga mauro na gifea tunde mpenjo kamano ani mauro kusuini natuma onyulo amesema natuma ini gidafu kuse pesa medwa hola mane pesa medwa mungo pesa wachadie na unakuja kwa nani kwanza hebu niambie unakuja kutembelea nani kama bwana
sipaki kayo ni ngoma bigi. Uta decide ukifika. Mi kwetu haina noma. Kwanza mdosi yangu sasa ako lovely. Sawa, bye. Ipeke. Osengado. A friend mapukirado go imi a pek. Bwana sodonge simoni. Bwana to manonga. Bana podo ngatu we. Hello. Manonga miwe. Manenga manwa bucho ni. Yes. Madam. Chini chidusi. Chidusi na nani? Mangi chidusi ni mo wewe simu. Ini migo chini chidusi na ido. Ini mimi ya simu. Ini migo simu. Bwana kwani mali? Bwana, hitu waki chidusi ni nani? Chidusi ni mane. Bwana ne bwana. Chidusi